Chers amis français, nous les patriotes du mouvement populaire de la liberté, nous sommes venus ici aujourd'hui à Belgrade pour donner une lettre, c'est-à-dire une note de protestation à l'ambassadeur de France ici à Belgrade. Chers amis français, l'État français représenté par la fausse élite et aujourd'hui par des juges essaye d'anéantir la liberté et la démocratie en tuant le Rassemblement national représenté, ou ça veut dire mené par une femme très courageuse, Madame Marine Le Pen. Chers amis français, souvenez-vous bien de vos ancêtres glorieux. Souvenez-vous de Montaigne, de Voltaire, de Montesquieu, de Lamartine, de Victor Hugo. Souvenez-vous des principes de ces glorieux ancêtres. Suivez les principes de ces glorieux ancêtres. Chers amis français, je termine en m'adressant aux patriotes de tous les pays d'Europe. Unissez-vous, chers amis. Vive l'Europe des nations et des libertés. Vive la France, vive la Serbie, vive l'amitié franco-serbe. Merci. Prijatelji, mi smo se danas ovde okupili da uručimo protestnu notu ambasadi Francuske u Srbiji. Naime, mi smatramo da je nedopustivo da se u državi Francuskoj danas krše osnovne norme demokratije i da se najjača opoziciona partija Nacionalno okupljanje Marine Le Pen na taj način dezavuiše tako što joj se blokiraju računi u godini kada se imaju izbori za Evropski parlament i na taj način uvereni smo da država Francuska, rekao bih nažalost, kliza u totalitarizam i da zvanična država Francuska danas pokušava da prekroji unapred izbornu volju građana, protiv čega smo mi jer se nadamo da će Evropa uspeti da napravi novi dogovor i da će naš narod i naša država u tom novom evropskom dogovoru naći svoje mesto. I mi zbog toga danas želimo da pošaljemo poruku ne samo srpskoj javnosti, ne ni samo francuskoj javnosti, već čitavoj evropskoj javnosti, želeći da kažemo kako je Evropa naša zajednička kuća, kako je Evropa naša zajednička civilizacija i kako zajedničku civilizaciju baziranu na demokratiji moramo braniti. Danas je, nažalost, ona upravo najugroženija tamo gde je i nastala, a to je zapadni deo Evrope, to je Francuska, to je Nemačka, to je Engleska. Dakle, moramo braniti osnovne civilizacijske tekovine i zato smo mi danas ovde. Sloboda je izbor. Narodni, slobodarski pokret.